أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, mjiunra harma masiwa ya Komor nanu wakomori mjiunra harma ze ardhi za he dunia kamili tirengeshwa bahashinu usiku wa leo zelera zinu nijie direct banu nifanye video yenu ili nionese mbabi nitoe baadhi za makalima banu za husu ya shughuli ya husu kuwa jana ya zuki wangu wa mbaba mzima mzazi mzima. Mada nzima ya leo Shaban ya kamjua uka kama kawaida tina ujua hutekeleza yeze shukra za husu majlisi ya zuki wangu ya virausu kwa jana dumgwa ibenza karatufanya na gardu njia mbabi harume siasa na lefuku jimla lilio harumenti shay makswada ya heavy de wenu zelera zenu du jabanu ni monese ni mbabi eza namna ya mashughuli ya zuki wangu ya vira jana imajilisi ngabo wanadamu wengi wayaona, ngabo wanadamu wengi wanipara wanifelicite, ngabo wanziharu makomanteri, ngabo wanavesha message privé wanishukuria wanifelicite sha ika wajibu ndenge fursa yenu sukalelo yenu zelera zenu ninjie banu ili njeni oneseza hangu fikra ya husu majlisi ambo seti onesa puendra muhimu bala wanadamu wajujeleza henamna ndoka ujonesa banu wajuelewa epoya mwando ni jeni fanye remerciement ya usema majlisi ya zuki wangu wa mbaba mzima mzazi mzima ikao yede ya kauja leo yafanye majlisi haa hejana ili ya nibulie yenzia njua ubira bangu insha Allah ta'ala kamgwa benzi abonge mada ya bili deyo uyo za husu ya shughuli inu mana wandu wenji wakaulinda ni namna rafanye preparatif ya he majlis fundi Saidi Haruna de yato wandu mumono tengweni bala hakabala sha hitlafi za kifitna ndizo njosu butinzambe itongesa fundi Saidi Haruna kajarongowa kajato wandu ya rume majlis amjojanzone sebanu ya zabari eza jiri hindi hata Saidi Haruna ya totoe wandu harume majlisi ya zuki wangu na yabo hawahi hainformewa ngamjozone sabanu hauraji hardini jeni mwaneseni banu kana mwone mada ya raru ukataba mngala wajula wako sahindu wakati kaunga buwandu wa SRC wadembeni wafanya mipango ya utaha watie shughuli ya zuki wangu shonga bahari bashari yemru wa opposition yemru deo serikali minja parode ya serikali miwabambi zilio harumenti abonge tirengeshwa bahashinu leo njeni jitekeleze banu za husu shughuli ya zuki wangu abonge hahanza onruwa ile wendo ndondro domnikani zentosa za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori he jimla ya hanyu mjiunda wa harumai ardhi ya he dunia kamili mahala mjiunda wa waluma la haoni walu haruma uvumzirwa he janibu ya hanyu pia tika ukusudi njebanu leo njeni mwanesheni ana kwa ana henamne majilisi ya zuki wangu ya vira wandu wa ile wendo haukanga wandu waona Ibrahim Mzee bala guverneur wa Hegwa nzima babu wandu waona wandu wa Hezi bala washangaya ni mwelezeni ndondo banu kana
vanu ava ya ujabanu armaze nyido zinu shasi wandu ra enshirement ya Komoro abonge ahanza wandu ni mweri ulieni ndondo banu bwa Komoro ni mweneseni ukana ya mwando horenga kalima vanu ndrongo weleo zikahuja ni shukuri yo mji wa Dembeni he jimla ya mji wa Dembeni ikao wakomori ngari jua ondo ndondro emijia hatu haruma majilisi ngabo ko hafili haneza hao ngabo c'est pas n'importe quelle personne ya ko hafiliha na shughuli iliyo mjini badikai husumdu nenamna naona usiku wa jana mji wa Dembeni wa mobilizeha au shangiria ya mashughuli ya zuki wangu ngani veshelo marhaba mji wa Dembeni jimla haukawa fanya zalingana nao izo kweli sina mastehi sina adabu ya edamu ya hatu de familia hangu rihana wajomba wenza mastehi shayo chide fasiri ya abukari wakauhima abungenga mbeshelo marhaba mji wa Dembeni jimla ho uhima hamfumbato ho valia ze joho haini mru ya lola hea adam Dembeni ya valia zuki wangu joho chati juba nganshukurio mji wa Dembeni jimla tena bu wa Dembeni amsubutin zambe ukahaini bahanu njo ukayanga mjoji fahari haukatika ujere shughuli ya zuki wangu a distance noti shindi timobilize kiasi Mwenyezi Mungu yanumbia abonge wa Dembeni masio special ya mji wa Dembeni he jimla enamna wajimobilize wardi wa Dembeni wakaufanyeshi wanza shahao shikan travaux wakautoa amri shibulwa pour la première fois ranguze travaux za hisa watowe amri shibulwa wakati zuki wangu yakausome majilisi yo shukura na yabo chiroto kaharimru yem hani hanyongoha hao hapar mafami no wa Dembeni waelewa hele adabu ya zuki wangu ya mwando ne mazuki wangu jimla waelewa ya adabu liko ujibali ya hosoni mji wa Dembeni wakaujipermete wahime hamfumbato washangirie majilisi ya zuki wangu abunge wa Dembeni jimla ngani mshukurioni ngani mbeshelo ni marhaba ze marhaba hizo kazi na mpaka shamto kahanza njeni wenese bano amono personnel ni shukuri wa mji wa Dembeni jimla henamna mahima harumwe majilisi ya zuki wangu hata yabire hardini mweneseni banu buwa Komori wandu waele wendro nga mzambo banu hauraji zuki wangu wei akausome majilisi jana wandu pia wamuona waelewa kwa ukweli wa zuki wangu haukasi ufanihana nana tena ngani anto ndrongo banu mzelewe chiroto kasi ufanihana bahida mina zuki wangu ola yokiri hakabahanu harongowa bakamru hafikiri wala ndami hautika bahanu tirongowa bakamru hafikiri wala ndaye amonto ni wanese ndondo banu leo hadini mwelezeni ndondo ukana vanu ikawajibu zuki wangu hena adabu ya hahe ni mastehi ya hahe ho wandu pia ya hunde wandu wa mwimilie harumo mji wa Dembeni sha ili wanu ndrongoze wandu tao njo kauja banu tena nizambe ngabo wandu wahezi ya sumanazali tena wo karibu na zuki wangu minhum de député wahe engongwe député Bakari Hodomoni ni mwelezeni banu ndondo ka omdwa droiti wa zuki wangu ohamba Bakari Hodomoni Saidali Bakari bahimnyezi Mungu hakaupihaya bahuwe bwa Komoro hena mnarapanga majilisi ya zuki wangu ya virendo haukabanu hanzani towe siri izo kazi kabati ujoji kaza harumaze fami pia ngabo ze problemu mimi tikana problemu damina zuki wangu tena wa Dembeni pia waju wao ukatikana mharbati mziro damina zuki wangu shati jitanabahi mimi wa 100 person
tiru paraye mabani hai mazuki wangu wonti pia rawalomanga rawalonga zija ti warumie mazuki wangu ni hunde arrangement damine mazuki wangu haukayo de namna wanu walo heri do walo shari wano shari do walo heri abonge hizo na kanzani wanese banu bwa Komori Said Haruna hapangwa zuki wangu akausuhete ke Said Haruna de ato wangu harume majlis wa Komori pia mumono bala haukaba eze decision za Said Haruna ya renga hukana ngujo huja ya toe wangu harume majlisi shangujo njia harume actualite iliyo harume nti habaha minhum deze voti razigabili zinu habaha sha izo mwanadamu yanzao tidizo mungu yanzao deli rjoamba shaika wajibu njema njeni wonese ndonondo hukana yemana Said Haruna ya toto wangu la fitna la wandu wa heezi wenda waona zuki wangu wa manipile hauwa mweleza hasukweti mwambiani wanu kaye depite wa hegwa nzima wa hembaezi ya Usumanazali ulio haba harume ngongoe wodo mdu wa droati wa zuki wangu wa Bakari na depite Bakari hende hapanga hati ya mharibatu ya bubo na harusi ye ka Said Haruna hajarongo wabo wongure mwehezi mtita ebongo gojoshira asime hizo ya johamba yango joshira asime ibalbala injia yodo baha desha sababisha fundi Said Haruna ya torenga ikalima ya uto wangu harume majilisi mumono tengo ni bala shaimana ya toto wangu tudoto kakajatahwa bwana harusi akausuhete sha ile fitna la hondu wa hezi ya Usumanazali walio ngongwe minhum depite Bakari kaonga nzambo ndono hauraji Bakari woti mwanzani wazuki wangu ani wodo mdu wa droati ani mwananya ya wakanti shahabu ketuonesa ukana gamu amini nrongo nzima ka engeti ka surplus kejajoka hamabo na ka a distance na mimi eza hangu ndazinu leo tido handa wako zuki wangu ezuki wangu ola ya kaze ya edagila ya kautoaze envelope ya nika prefe sedi mwinyezi towa ola nezuki watu ya dadahoni 2017 ya majilisi yahe la même chose hamajana awa mwanzo ni wadembeni wa oyabo mazahidi wailewe ukana haini wakati zaja za utanganya tengwe harumwe efamia hangu miuka wa mwando harumu mji wa dembeni wakufanya ze misio za hawa ze pase abonge majilisi ya zuki wangu ya jana ya jaya kaunji ya harumu ukande wa utarehi harumu mji wa dembeni majilisi ya kana tengo ya kana jirma ya kana wandu wa hensi hasibabu dele jina la hangu abo zemba hazamazi ikao kwa tuelewa ifasiri ya hangu lazima waelewe surtout walo dembeni shaizo na kahanza zilo muhimu banu ndondo ndizo muelewe ndondo kana fundi Said Haruna hamahaba na maste hena mnazuki wangu yenda ya mtaha wafanye mahadisi baisho kajato wangu harume majilisi ya zuki wangu hele fitna sha hashindi haonesa uwari no muru wanwe mahaba homdunga no hena mna ya ishiliana na zuki wangu wajawajulana hajipresente dembeni yode mana nsubuti banu nzambe ukana Said Haruna hoka preza wala wanruwa elewe kana engevala hakubaliwa nizuki wangu bwana harusi yaonese ze ifasiri ya hefami ne bwana harusi ne ndola ya njie harume situation ilo harumenti izo nizo na jojibi wa mimi par exemple shazuki wangu harenge decision hizo ya tini wa uhara ibirehe namna hiyo kajato wangu ni profite tena wanduwa ile wenro manabanu makalimara ambao banu ngao important wanduwa ishi ya ukana watolo envelope ya hozuri wa dini wanipara wambahari wala ndami wala tindami zuki wangu ya uyanshi la renyo haka uyanshi Faransa ho harme hazi ya hahe
manaola mru wa télécommunication. C'est un ingénieur en télécommunication. Hafekte wala renyo da ine habale mru mshahine famille wende wa inshi wiho. Ye mru mshewa zuki wangu uo de representa wa hozuri wa dini. Zuki wangu ye mwana shama wa hozuri wa dini. Haini mru mdembeni awanga mwambondro. Mbrati joelewa kazuki wangu do kwa unika zeransenyama za uzuri wa dini. Manazuki wangu inunga sinarma mwezi miliba anuhenda miraru. Dora kawandiso hadisi rikana umani yonde namna mweze fami pia rijari hundu arrangement ikau permete niji tole au fond nirumie telefona hangu namna ya ushinda nisaidie ye majilisi ya zuki wangu yakane jirma yake mfano harumo mji wa dembeni. Abonge mimi tide natongesa wa uzuri wa dini wa vumbulo harumo majilisi ya zuki wangu ngamzambondro ye mrumshe wa zuki wangu wa bibi harusi ye uyenshila renyo ye de representa wa uzuri wa dini na minja hana mahadisi na minae tena ngawandu wa dembeni pia ngamamini ngwazitu wao mbrati joele wanai hukana bibi harusi de representa wa uzuri wa dini la renyo yo wajibu zuki wangu ye mwana chama wa uzuri wa dini ikawajibu wafanya wema shughuli hao wa celebrate ya dola ya hao uzuri wa dini wa vumbulo shati hasibabu ndami yona kaanza ni wanesi abonge wa Komori wa mji wa dembeni ntina za uhambazi nji katudo tokati kaanza njebanu wa mji wa dembeni nishukurie wa mji wa dembeni jimla hena mna wahimilie shughuli ya zuki wangu ndini wanese banu badibu wa Komori nezemba hazilo dembeni za kautoa fitna ndio kauamba banu leo tido handa wakozuki wangu yafanyo shughuli tihimisa anitirengeze disposition za hangu ye shughuli jisa baborono 2017 na kasur plasi Kadhu Muhammad Sadathumani hende hata hamba ukana ngu amini ka usiku ya hangu mimi majilisi kana ufanywa bala ya kausomwa bala jana yo 2017 hena mna wandu wa dembeni wajua oye pisansi yangu mbuna wano ya umbwa fataha wa Komori hiyo nga msubuti ni lance defi banu ukana njaba dembeni kabati wandu wa soma njaba dembeni kabati wandu wa siasa njaba dembeni kabati wanazioni wa dini shekande ami nga mine plasa hangu dembeni na naikazi jaza zitendo miuzionesa ikiase hangu abonge tikahanza ni wanese banu mana jana wanunga wana habituidi mbajini armanrongo za 9:30 za tasi umwenjengo jao kwa batitabu ya mwenje armwe mbajini wakati banu halafu ija jana entre 14h30 wanda 15h umwenje urengwa wanduwa elewa kayo comme d'habitude umwenje wa urengwa shatika hanza ni confirme banu ka emanu umwenje wa rengwa wala wandu wa dembeni andu wavumbwa banu leo haba wala wandu walo harumwe mba serse mba ezi andrabwe inu ikari bala wo ngwamba umwenje urengwa ngambula umwenje wende harumwe majilisi ya zuki wa bashari mrukode ya sirikali nuenese ukana vanu kweli zinumba haza mazi halafu ebona bazinumba haza mazi ngwajodo parwa naibu hena mna inu haukaya ngabo mru parwa adabi mdembeni adabi woi ze parti zilio harumenti kamili hazi adere hakamrua IPDC hata marehemu Abdul Karimu hakadem demnambwa mnaidondo Abdul Karimu marehemu hata imana yalo hazini wa fere étrangère Abdul Karimu marehemu de amtaiwo adabi harenge
le fitna ne rohombi no upeu hanjia haini mru wa hebavu wala domula weha hofumbuni hakanyuma mili maharuma bunjilio la he ema kandida wa he embajini est domula weha hofumbuni halalikiwa harume majilisi hata hapara konseye waha he Mansuri hukanga mjoro hanyuma mili manijilie dembeni umajilisini wanduna mwele wenro akabanu gardojo ukawananya wa mbamzima mdazemzima shakarti haruma klanzima karti haruma janvizima mimi tijihanti mi opoza imana na jirengea decision na tuwa hunra bahati na renga decision na tuenda harume majilisi shughuli ya zuki wangu dabonjuao zonu hunra halafu dernière minute belu kajenda dembeni pourquoi tuenda dembeni au mavu maarifa au mavu ankli dabokana adabi hapara ministre de finance hamwambia maukana kairi utije dembeni ngojo harume majilisi ya bashari yaonga hama ya hahe haukawode zuki wahe wa mbaba mzima za mzima vanu sirizamba oba ngaminaze preuve pia vanu timwambiani nga mimi kamikatino poroka za mrunda abo bana shazo na kanzanje nuonese adabi enge fundi adabi nga mwambondro wanduwa elewe kawe fundi wa dini wa shiarabu enge adabi we mwanadamu enge mwanadamu adabi we mru wa hikma hujejeleza ukana wa wandu wakauambia watijoma jilisini hazuki wangu wahemba hezi hiyo bahari walaliki wa mitine na lalika wowo ukaua ani wowo ngona mavu maarifa vaho wewe kutina akili hauka Abdurazak ministre de finance ekakweli ngena hikma ekakweli ngena akili ikaubidi yafanye hata ya kebala leo jana haukanga muamini hena mnani mwatake huo Abdurazak enge harenge furso hajo majilisini kwa mitine na mlalika hajoni tini ya faiblesse mbabi ndajo hunde maswa ya urongo wa banu leo shabanu murdi ani ye presence hao mimi pour moi ntui waza hata haukaya emba ministre de finance hiyo na Junaidi na Belu domulawe hao fumbuni ntuwa waza hata ngamshukurio watu hundrae bahati wa participe harume majilisi ya zuki wangu ngamina fierte kairibu adabi wonda watale fitna wawazia shatena badi Abdurazak ngejinru ngukubali wake majilisi harume region ya hahe kisiasa ngamzambondo kisiasa ministre ya loi en exercice ministre de finance ngabo majilisi harume bavu yahe halalikiwa ngwambo katuhenda banga bo mroda honi ho ko mrema shakatonda yanonesa ukangabo wando hatu wamlalika mfano na bano hajojwa ubiranzia zinji wako mbaba bibi harusi wa muuziwani mbaba bibi harusi ya muuziwani ani yabo hakane fursa ya huenda kakweli halalikiwa shaadabi izoranzonu hambie badi juzi fevrier wakama jilisi dembeni ya zuki waho wa mzaze na mzaze hulaliko wandu wao pia kwa jaja wandu wao kwa jaja hulalika belu harume majilisi ya zuki waho kajaja na we mru wa hezi wadabi hulalikaze Junaidi wao kwa jashida warenga funfu wadabi ya wadabi ngoto fitna hukahari Junaidi na Abdurazak watije harume majilisi ya zuki wangu jeri hundrendi ebu watu huja kajajisa ebu watu huja katitare hidembeni ebu watu huja ka ani ngabuze namna zonti pia ukaunga muamini ukana wadembeni waono episansi ya hefami hangu waone pisansi ya hangu waone pisansi ya zuki wangu na leo tidohanda ukana vanu majilisi hoka haruma tarehi de namna wanadamu waka
zuki wangu womru ko yeshi Faransa Marseille yemhu yakahoda dahoni 2017 ye majilisi ya henga utarehi dembeni momo hasibabudo dami lezina langu wadembeni ngwa yabo mazahidi woi wale otena de namna iyo banu hatanga manzo ni wonese banu ye mwanashe wangu ilimwele wendo bwa Komori ukamuishia ukana anasemu wakabala anasemu uwo mwanama kuze wangu hambwana bahani mlatamu ya kufanya hazi aviaso civil uwo mwanama shana bahani ye mwanama uwo ya hunde furswa na bahani ya balia aviaso civil wa joma jilisini hazuki wangu siroto kana haringo nde ihongu fanyo hazi ndabo mimi na mbuliemi wangu na yarengwa hazini vanu yabo wasi babunda mitena haukana mimi de na behana bahani afiaso civili tikabushini directori ya kabo hamba gosi wa shishuani mguna mrehemu ya mlaze wa jema wa afiaso civili hani para hamba kuja warafanya hazida minawe timwambia ye plasi ya hangu nga mwanzo uinike mwanashe wangu ulo Senegali ya saya timizi ya sao Komori na mwanama uo na bahani hosa Komori haende haji prezante ye direktori uo mguna mrehemu ye direktori uo gos hamrenge hamanga muhurengo heze amri za bashari wakati uo yabo ekai mwanama na bahani hahundu fursa leo habala tengwe hajibize majilisi ya hofami ya efami ya wasi babunda mitena ukomide na mbulemi wangu ya rego hazini ya wamonzo niwenese pisansi ukayo deila ya hambwa ni super A fataha abonge bwadabi kanero hombi yaho demana utojoparo arrive kana wope waho demana utojoparo heyamba bahanu ngotojo bala mikoba hata ufe haukaro hombi keza lulu zuki waho dire hakahonda dahoni yabo ngomeyo harumezi hata utohunda ministry nzima hauwandu waili watoja wa hutukuzi harume majilisi yabo mimi ngamonzo zambe banu leo hauraji ukana ngamina fierté tena ngamina fierté harumo famia hangu ngamina fierté harumo mji wa hangu demana na shukurio mji wa dembeni jimla banu mandoni kana yemane majilisi ala ya jisa ya virandro dabo kao mji wa dembeni wa mobilizeha wa mobilizeha haukweli ndizo na hamba banu kabati mdujo kaujaji kazebanu ka ye familia he ngwa uwema shamimi bonaona kana ngabo problemu da minezuki wangu na mfainya nai hauhanifainya nai bangu tire poste nai shati jitanabahi tabaukana no majilisi mdujo kausoma majilisi yawe ho wandu pia tifanyaze effort za hangu titahazuki wangu rishiliane yekeza birazibiri yansamihi yede namna ya mnatengweni dabo naelewa katirende zuki wangu nai wangu mimi umji wa dembeni pia wakama zahidi umji wa dembeni pia ngwa mazahidi ukana tivunzuzuki wangu muo daraja za haju kana uparozidi waza hata leo borafanya suluhu ika automatiki nijirengeze yanzima za hangu ndregeze disposition za hangu mtahezuki wangu samaha na mibona mtaha samaha titaha muonenia titaha muonenia samaha ya zuki wangu hoso ni mwema bani hae wa dembeni hidi mana na rengaze nrongo wa mme na kubali ukane mashuhuli ya la hatupia leo yinu ngamina fierté tena ngamsubuti zambe abonge adabi kayabo udo para Abdurazaku kana na mtoro saidi ya umwenje urengwa noili batike mwenje banga boze grupo elektrogene umalahoni no mijini ngofikirizuki wangu hajo programe haruma mndu ya jua uyensi hukana ngodo yafanya mashuhuli haruma wakati hamanda unu kaka hululu grupo elektrogene enda ya hansi ya jodorumia wae niwonese ndondo banu kana zuki wangu oi
woi mru wa telecommunication yabo mono wandu wa Comore Telecom wenji bala yeye mru wa telecommunication ngena ze relations za hahe bien sûr shaze relations za hahe tena badi wakati ya hemba ezi ya ikililu katirakane ezi ya ikililu mtobela zuki wangu helinu chedeti mwenesa ima direktori waka Comore Telecom no wandu wa serikali wakabo katiyo saba wide zuki wangu mngwaja ilia kabati mdu na jomwambia ka walade zuki wangu kaka amini wakosi ufani hana hatema kalima ikangu rongo hamadami ngabon rongo kana uparo jua yake hamadami hele bumbwa ilo haini mdu la hahe shasi ufani hana yeto rongo hamadami ngabo wandu wa utrompeha ngabo wandu wa ushe wa rongoa harongoa wafikirinda ami ngabo wandu wa ushe tirongoa wafikirinda Shatkanza ni wene sebanu bo wadabi kodembeni ukamngala wajula oko sahindu adabi ngo lindwa ujoka ujiliza engebo adabi bo majilisi ya zuki waho ya bira fevrier kushindi hube hamba bile tengwe bo ulwa affaire étrangère bahato warumishi wa affaire étrangère koja shinda warenga fungu harume majilisi ya zuki waho abonge mimi ya mwanzo ni wene sebanu wadembeni jimla message inu leo toka ujabanu leo jen shukurie ngamjuo ke mwanama Abdala Agwa radunga na rangu Komori haruma wakati wa hezi ya sambira jula na daminae radunga na ndondondo daminae rapanga zinjibwa zima rarenda zinjibwa zima hajoka hako tengweni hula jana sha habahati mbi Mwenyezi Mungu na mbonono esu hayahe keti njema ngamjuo kana President Burhani Hamidu Kusingani hajoka hako tengweni hula bala jana shahaba hatimbi nguna jailia ya wasiloma siwani haheri mana ngeo na msafara harumesha iswa shanzuani wandu wenji warenge fungu harume majilisi ya zuki wangu hasibabu dele zina la hangu halafu hizo nanzoni onese banu ukana leo kiki mitire njalalika kiki amjoka kiki hende asibabu nami shamimi njalalika kiki njalalika kiki noni kiki haishia ngani mshukurio weaishia kana zuki wa bashari ngena majilisi haziaze nongo zahe ya kanizo hardi habale delegation ya wandu watimizi kenzi wenda watukuze shughuli ya zuki wangu ngamshukurio kiki ngamshukurio mzee wa hangu mission special mzee wa hangu Abdou Soifu kawa wode parteneri mhu wa hangu harume siasa ye mru wa hangu kisiasa wa Abdou Soifu wandu wao pia miushirana na minao miujibali yandu hoso ni mu wandu wao pia sha ye mru wa hangu kisiasa yo hamba ya Abdou Soifu nana ngamshukurio zuki wangu mwanzani wangu riko hadisi ya kwa unistehi mihumstehi miti siasa nzima daminae wala ntuamini kanjo paroka siasa nzima daminae haukaya haini mrunge na enzia ya hahe Ibrahim Ali Mzimba amjoka hantukuza ngamjoka na hanjibiza hauka kabati mru ujo subuti mdembeni ujo subuti yaonese ukana Mzimba edo hafiliha neze aferi za kimashuhuli zinu ho wakati wa hahe neze nongo ngabo wandu wo profite wa do kase Mzimba Mzimba kisikarudo mwona kamdu kajenda ya mlalika Mzimba kabati ujo mwona shamimi tirenge disposition timpara timlalike mashuhuli haja hunu haruma misio ya hahe tede tionana na oloteli timlalike mashuhuli ya zuki wangu hardu zuki wangu hajuha hende hamono hahe hamlalika yabo wajibu ya stehi shanyi mkuhamba wakana nyika mdo na Mzimba ebo ngamonzo mumwene Mzimba woti mro utojenda ngilazimu mwandu wanu wadola likiwa onikilwa hishma izo dizo na kanzani wenese banu ngabo wandu wenji wakarume majilisi wanama na warema surprizi na wapara na maukana ngabo majilisi lelo na mwende no wahundu bahati wende wanama wauziwani wakuyenshi Faransa ngabo wauziwani wagolo Komori wantukuza wende harume majilisi ya zuki wangu hasibabu ndami ngamina fierte wa Komori haukaleo inu dembeni harumwa mji hama dembeni ike majilisi ya tolao mfano de hema zuki wangu wa ili 2017
na 2024 hasibabu ndami yabu yo fierte abongenyi wandu wa dembeni mwatendelwa ni adabi mlo na le fitna la ukahariba la mkaupara Abdurazak ministre de finance ya tijiho majilisini ngamina fierte bo ya tohuja hata Bakari Hodomoni na mwangalie bo Komori na mwangalie bo Komori hokana depute Bakari Ntuba na Karare daminae na yeye domdu wa droiti wazuki wangu yede yatie balbala ili fundisedi Haruna ya tirongowe harume majilisi Mnyezi Mungu yakahumbabaza ya hundi hema yote majilisi ya kejana ya tukote ngweni yode zedua ne zeradhi rabo halwa riwonese ukana ngabo wandu wajitrompe Ebanu Bashari hangushukuriyo wandu wahenda bala nabo Brahima Mzee Hakabala vanu tione sandro harume publication afanya ukanga mshukuriyo ema opoza wa renga funvu ya Brahima Mzee woti Brahima Mzee Gwanzima woti opoza wala mrumishi wa Comor Telecom ava ya ujake gouverneur ye mrumishi wa Comor Telecom halafu simwambia ni zuki wangu wa mru wa telekomunikasyon yalo na relation na Comor Telecom Brahima Mzee haja mtukuze leunge gouverneur wa Gwanzima shaicha ferza hangu ekale omono mufti bala mufti aba halalikiwa haja shahabu minga mshukuriyo wa hangu mimi wa amini ukaima na wajideplace wenda bala hasibabu ndami ngamu amini ukana wandu wenji wala baisho walalikiwa ni wandu wa jina wadahoni shawaka urumia le jina la hangu ngabu wandu wa mahakama wa Kabala ngabu wandu wa heze institution jimla za henti wa Kabala wa natowa zenamna natowa ze nimero za hao wende walalikiwa hasibabu ndami na aboti wabesha message ngabu wa hunda bahati watu wahenda ngabu watu hunda bahati abo Mwenyezi Mungu deli anziha shangati ikawajibu njebanu leo nje nshukurie niwonese wondondo kabanu sikata kaujabanu do julo harumaze nyido zinu wangabo wandu waladhimu washukurie Facebook ngabo wandu waladhimu washukurie ezi azalia jayo permete warongo wa hunrabati warongo wa abaha shasi wasaya si wandu razalo lansiri rika Komori rika urongowa rika ujulihana 2017 yonga mikomori ni majilisi ya zuki wangu wa imu ya himabada ya baye dagila ya kautoa zi envelope ya nika prefe ulande zuki watu na mtadahoni ya 2017 ya abo leo ngamonzo nuwenese banu ka adabi kaya ministère des affaires étrangères hata bo adabi ngamonzo nuhambie banu leo hukana fanya hazo affaires étrangères hata kaya tijinda hubi hata fanya kwezi hata haini mrunge na lefumvula hahe Mwenyezi Mungu ya mwentiza ele fumvula hangu nda hilo nishilianene dunia kamili ni warenge nifanyeze taratibu zonti pia ni steho wandu woe kawandu wala wajuha wende bala washangirie zuki wangu wamshangirie wamwimilie harume mashuhuli de namna najibalia yenge mimru mtovu adabu yenge mimi mbahamazi njajo hunro wandu wala washangirie majilisi ya zuki wangu abonge minga mina fierte leo kadomo la weha ofumbuni kajenda nazilwa shabo edaba bona baye domo la weha tajiafe ofumbuni haukaya yengeye mru wa hikma buyamba yengu metrize mbajini kaubidi yende bala yaonese ukana haja harume majilisi ya zuki wangu yani destabilize shakwanu koti wandu wa siasa na minga mina fierte amina fierte bwezemba haizo za tohenda na banu Abdurazak ministre de finance hende harume majilisi ya zuki wangu yoti aibu haukaya ye directeur de cabinet wa ministre de finance Abdul Karim Mbudambwani wozuki wangu banu sisi dembeni riumbiwa rifanyeza dembeni riketi dembeni shasiso hatu rangu Mbudambwani izo dembeni ngwa juwao ili wandu waelewe kana mmono harume majilisi ukana komandanzi Hakabala Mbudambwani ola mjomba hatu wa famii zemanya hulizo nzima
yabole wino e Abdurazaku kuja hunda huishilia Abdul Karimu directeur de cabine wao ukanzore ndembeni bo yahulalika kwede yahulalika ujo kubali wende hasibabu ndaye abantu famide namna yo mdujo kane mrumshahe Sarkozy hakana mrumshe mrumshahe kajamvoti timpaka wando atoka wazima wakutambalia familia hatu zuki wangu nge yabo ngena wandu wahezi yashilano naye ya dainao Abdul Karimu nge yabo komandanzi nge yabo wandu wahezi shajoni bahe nge yabo wetimru wahezi mimi ngami yabo mitimru wahezi yabo ni wandu makahanda matele fitna omwenje urengwa bahari bashari de mwana shoba na harusi ilimte balbala harume majilisi mbiri udati nyinyi marate adabiwe rate mimi ngamina fierte hakumji wa dembeni wasawanziha harumon kade majilisi ya zuki wangu parmine majilisi yakana ubinadamu yakana sheo yakana wandu wa heshima yakana shahula yakana heze kategorizo ntipia 90% yo ya hangu ye 10% yo ya bwana harusi iyo wadembeni wajua yo ntina hata dutu iyo wadembeni wajua aponge domola we haho fumbuni tijiviwa watoko majilisini haukanga mjua hurongo haurajiba no haba Abdurazaku kairi watu vemna koti wa bleu wahaenda harumi majilisi haukanga mina amrongo hauraji wakamuta mkonfirme kanyimba hazamazi niti wandu mjo shinda mdo shangaza wandu abonge adabi kanale fitna laha hoilo udohenda yuafera anzar timizi sike wale do wonesa ukana jana tifanya video bana na ka wonesa the AD zili zendaoma yoti tiwaheti toa detail bana do humjuzani hamwiso ukana ngardo hujarma video spéciale tena riwonese mission spéciale rirande hommage Seydamba Dom Mshangama ikao wakati le kafala maore linulajiri hakreye group WhatsApp ya obalia wandu wenjira walo Faransa ra walo ndani harumenti ya Komori hena mna ya ushinda wandu warenge funvu wasaidie ye situation ya maore inu warenge funvu ngabo wandu wa siasa wenji watu wa mafunvu ngabo wandu wahezi ya azali dekina gumsese homa weni hatowa par harume kanyoti ya bulayu dekina Ibrahim Ali Mzimba warenge funvu watowa par yabo ngarudo hujarma video spécial Jerry rande Mshangama hommage parce que Mshangama de a créé groupe hiyo initiative ya hiyo ya onesa ukana ngela dimu atupri wandu wasaidie keitina janibu fulani au janibu fulani wandu warenge funvu wasaidie yomengoni mweza sababisha wanu sitija uharia ile funvula walati do opa koti do atoa ile funvula shaila mali ya kolektewa na janibu zinji na sura ya zinji na madina menji warenga funvu wala gardu jar mtowe rande hommage Mshangama ni wanadamu warenga funvu yabo saruwa juao nana association zilo Faransa walo juma usheheni konteneri ha konteneri ube hamaore gardu hujar zambe shale wenu tikaurenga masio special njeni shukuri wa mji wa dembeni ni namna wahimilie majilisi ya zuki wangu ni namna wa yatukuza ranzie accueil huja levazi walivalia zuki wangu huja zenongozo tipia ngardo wona na tena kama wabenze wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wakati wa saya.